Anyang aki din! Ay na, talaga nagasat ni Layla iti asawa na. Apay ka di manang. Gaputaawan ti ubraan na iti balay da. Saan da paglabaan, saan da paglutuan, kan saan da pa'y apaginawan. Anya? Minda, saan ka nung arod akayat ti asawa ng hagtrabaho, tapno saan ka nung amabanog. Iso ang nagasat, takas labyag ti rey ng arod, ti biyag na. Dinagana sa tibiyag na no kasta. Anyang harap niya jar aramidan na. Agbuya iti TV, mangan, maturog, ag cellphone. Kasta? Ay, naggasatan ngayon no kasta. Ay nanako namon, iso nga ammom kade. Lumuklok mag ita ni Layla, gaputa saan ang mabambanog. Ken, umudpo daw, gaputa saan ang maininitan. Jay lamay may nga anak na, ti asikaswan na. Nasaya at gayang tibiyag na insan nyo alaylay, di sidong ti asawa na. Apay ka dinana. Ay na, mangan, maturog, agbuya iti TV, kan ag cellphone lang kanaw, ti aramidan na, iti balay da. Anya? Isutiin baga ni Ikit yu amin da itay. Ay katsulti na ano kasta? Ay kudwan Ay sana all. Makasala ka kumamit iti kasya klase ti lalaki. Ay dorbab. Kasano nga dati mangayat kan kakit lalaki kamot lang. Ouch! Anay ko, nanang, anay ko. Nakaka-hurt naman yung sinabi mo, nay. Nay. Di man sang kay bakadayta. Kaputa, masaksakita na. Uwin, lalaki at nanang. Ng babae, tirik na. Aniya? Ay, nanana. Kunak man nung kaslaray na tibiyang ti anak mo iti sidong dasawa na. Ha? Ngam samit kanya. Kaputa pinaawid da iti kinasadot na. Ay, jak amo Ay. Jak met dinamdamag ngagpaiso, no apay anagawid itoy. Kan awan ti amok di tabiyag ti rey na adayta. Ay nga, di mo manen ibaga nga awan ti imbagbagam nana. Kaputa isumat isang kaibagam tininanang ko. Anya? Kat isumat. Ay na, numaminsan nga mina na. Di yulabsan tag istorya. Taama nga numabainan kayo laeng. Kas kumaita. Alaman do. Panawan ka dito yan. At dapay ngamin papana. Ay na, si ka talaga mando. Tilar aramidam. Apay ka di manin, madar. Apay atila ibagbagam kiniikit mo alinda. Ay sigurado. Kaguranak tumananday jay, kapuit inaramid mo. Ay na, husto lang, madar. Tapno saan nga aglablabas. Ay na, iti aming nga bagana. Kasla 30% lang ang tipod no. Ha? Nasakit tinakam ko iti dayjay amando mano. Nalabas dayjay nga inaramid na kanyak. Ininsulto nak iti kastaunay. Anya? Kinulanakit din, analabasak ka nung agistorya. Ay, ngamin Linda. Ha? Ay na Linda, bumabakikan. Manay nayunan ti apom. Iso nga ikateman dahil kinalaing mo amang nayon iti istorya, way. Anya? Da kayo mat manong. Awan pa'y mati kunayo nga isakit da. Apay ko mga isakit ka, kat naalas mo, daramid mo. Ay na, agyaman kakit diya, tanaano sakpay lang nga manong mo. Tanong sa balay, ang mga nun natibabkan. Anya? Papanan nyo ka day, Nana Linda. Ijay man sentro, ando. Imbag ano saan nga agto daw? Wen nga rod. Sakat importante ti mapan ko gatangan ijay. Anya ka di mapan nyo gatangan, Nana. Mapanak man naggatang iti bagas. Anya? Kit adumot ti baga si Jay ko tayaw. Nababapay ti presyo na. Wen ngam, ay na. Sa anak amang mangan itikas di a klase ti bagas. Agsakit ti tiyan ko ngamin. Pakarwen na ti ulcer ko. Ha? Ay, narigat ang agpaiso no kasta. Wen ando. Ken kaslaawan ngamin ti ramraman na bagas. Iso ajay nginginaan ti gatanga. Tas sulit ti kwarta.
Anya lakit din ni Manang Linda ya. Apay ka di manan minda. Imbaga nakit di kanu kini ando asaan kanu amang mangan itilalakaan abagas. Gaputa kumaro kanu ti ulcer na. Paka naman itirik, tapnog na kam. Anya? Dila kag bay na mga ibagbagay ti kasta. Ay na, lusyak ti mauawanan iti maisaan. Mabaina kag sao-sao. Day tangarod manong. Jak amo kini Manang Linda. Talaga ajak maawatan ti ugali na. Namintakal nga ulbod. Manong Duro, Rasayad Mike, tayo may kalinda. wen Manong, umayak man bumulod iti bagas mo. Naibusgayam ti bagas mi, kat nakasira ti kuop tayaw. Ingka mga itirik, kay isok kanan. Ah, Manong, Talaga anamin takil ka nga ulburan niya. Apay, ngayon ka ibagbaga di ka mangmangan iti bagas akas iti lako iti koob. Idinto tayo ijay ti paggatangam. ha, Baliwang man na itang ugalim si Kalinda. Apay, anya ti dakas na, no indiritsom kiniando amapan kabimulod kiniminda. Di mo kumain baga, amapan kaaggatang ijasinto tinginginahan na bagas, nyakan? ha, Linda, sadde nga mo nga ibagbaga as sumakit ti tiyan mo, numangan ka iti lalakain na bagas. Tay sumatikang ka na. Tanumangag ko pa na ita, ay, jak ang pangadlo ang mangisulsul iti irik di tangiwa mo. ay, napalalo mo't ni Manong Duro. Kaslawan ti panangipatag na kanya kakabsat na. Apay ka di Manang. Ay, sa bagay, sipod idi kat adayo tirik na kanya. Si kalaang ti kayat na. Apay ngamin aya. Kasano, kat kunanakit di apakanin na kanu iti irik. Ay na, kasano ngamin adi makaungot ni Manong. Kat imbagbagam kanu adi kamangan itilalakaan abagas. Idinto ta iso matikat gatangan yung mutlaang. Auntie, nagapit ka din da Manong Julius kan andoy timulad da? Wan, idi namin san alawas. Ah, nasayat no kasta. Kat manungay ti piningay na ando. Ay kat dakkel isungarod ti kadakkelan iti bingay na. Kat manung aron. 40 mil nga rood man do. Iso adakkel talaga ti kwarta na. Ay na, daktil nga rat ati kwartanan no kasta. Ay katuna. Ngam, puno ka ti dayta. Ah? Amangan mo't nukon ko namlaang, auntie. Ay naman do, nagdamag ka pa'y lang arod, no di ka mo mamati. Gaputaan mo kung ti ugali yun, auntie. Amang ano sinubrahan nyo man ang timbagayo. Anya laki din! No mabalin lang ko ma. No mabalin lang ko ma. Ayat mo sa man, Rulay. Mabalila ko baka. Tego na tata. No mabalin lang ko mga isublit na palabas. Sana ni bagit ko tinasawa. Anya? Wan, tata. Nilablila ko manggat. Sino na ita alabla? Text ko man ta. Ay ko na yun na nilabli. Kita mari nakmanakas ti panagayan na kanya. Ti panagayan nga minilabli ka. Pulos. Ajak narik na itasawa ka. Iso na lang da sa ngamin nga amo nilabli nga dasawa. Tiya muna ka barwak pa. Anya ka din dahil sa kay pagpagam. Bapag naman bagbagak tata. Kamay sa, no, mapalila ko mga kasawa lang ni Tidwa 1-3, 1-4-5, ay, naramid. Yan. Yan lagi din na. Ay, nagkadubot din nga. Ikaw, may isa lang di rason, itidayta tata. Gwapo ako, men. Sure, at nasawa. Adulat naman mailaw-lawan. Anya? 'Anya?
Apay nga itakalaang. Unay kan bakit? Sumungsungan ak pailaan, nga makasta ka man Paggabwak ay asabali no saan nga iti trabaho. Ay kat nasaya at kadi, no pudno day ta nga imbagam. Anya? Sumungsungad ka pailang. Maang-angot kon anagapu ka manan iti ayan dagiti babaem. Ay salbag kite. Anya ka din deta nga ibagbagan Maria. Di ka man aging dadamag, Rodel. Ang mga no ad-adda pa ay marurudak kun ka. Ala? Amo Roday, saan mo gagatap ni bakit mo akasta? Nawa na talaga tayo aramida, masana na saya. Ha? Amom nga may dagiti asawa babae. Nagluklukot ti asawa lalakay. Marik na na magkag. Ha? Apay, asino man ang titiks mo itaya? Ni tata mo'y awam mo'y. Oh, sa lapat siya. Apay, insina mo ni lablay. Anya? Apa nga mo iti may papanggang kwa na tata? Kino na ibagam kanya kini na minsan na naginom tayo jay tersina ni Bayang. Sana ya? Anya? Nabartag ka kami ni Day. Iso asaan mo amalagay pa na ibagam kanya? Ay ayaten na kadiwan no saanan. Ang mga noaddan sa balim. Siga kay di mo'y. Iti ka ano man. Saan ang mapasamak dayta? Sapay lang kumatakas na. Nga makadlawak lang amin. Apay atunggal ag-date na kat masapul nga iti saan ang matatao a lugar. Apay, madanagan ka kadi. Nga amangan nod na makakita ka na kasta kadi. Kwa. Saan mo takas ta? Kaya ko lang amin ano agdikta. Kat iti nauli mo. Diyak kaya tinaringgol. Okay. Iso nga awan tarong mga pagdanagam labli. Sika lang ti babae ti biyag ko. Agyaman nakarod no kasta, Rodel. Amo mare, napansin ko man ti pa nagpupos nila kay mo iti Facebook. Ha? Apay mare? Kas lang amin, abaro nagpupos. Kan maysa, at dapay nadlaw ko maysa. At damin ti maysa, babae akalayon nga comment iti post na. Ha? Kita ang namin I thought something fishy. Anya? Ngamin, saan man nga comment ti babae, iti kasjay, no friends na lang itasawa. Anya? Kita mare, ang mga nagdaman ng alamida ni Rodel at di mo amo. Asino ni Lovely? Sumungbat ka. Asino ni Lovely kunak? Lovely. Kadyam amok Friend ko rin day. Apa Friend? Wano? Friend with benefits. Anya ka di malandag iti nga ibagbaga. Tapno amo man niya. Inistok ko di babae. At dapat in-post na idi last week a picture yu adwa. Nag-sweet kayo pa Anya? Ay na, Rodel. No di mo pa isardangan na itang aramid mo, talaga nga idarom kayo iti babaem. Anya? Saan ka nga niya di ta marurutakon? Nasaya at mantay manugot ka ang makipagkita kanyak ita, Rodel. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag ko kan ka. Siguro, addan sa bali a babae itibiyag mo anya. Anya ka din dito nga ibagbagam. Agpudno ka.
Anya kung matipod no, kat awan mat talaga ter aramidag asan ang sayaat. Sigurado laang maamwak laang nga dar aramidem ajak magustuhan. Masiguradok adi mo magustuhan no siyak ti makaungat ko naktuman. Anya? Amangan ket di mat numalaksid kanya. Ket adda pa iti sabali a babae iti biyag mo. Siga kiti man. Siga lain Daniela. Promise. Agyaman ako na inukasta. Sapay la ko ma, tapod no dagiti ibang baga. Wan, anya ka lagi dinaya. Saan ko mga ilibak nga dadag iti babaya naglabas iti biyag ko. Naglabas ayun nagyay. Kahit ko asawin, tinapatag ita ka. Siga. Iso sapay la ko ma. Tasang kang agpanunot iti anya la dita. Ha? Hello? Talaga ka di nga awanan ti planom a makisinara kanya ha, Rodel. Ha? Wano, pudno ti madamdamag ko nga dababaim. Anya ka din dito nga ibagbagang. Mapanagnagak laang a pudno ti mangmangag ko. Kas iti ka na ayon ko nga ibagakan ka. Saan mo a magustuhan no siyak ti makapungtot ko naktuman. Anya? Unay matanday ta kinababaero. Saan ka mat nga balin akas na no awan sa bali a babae iti biyag mo? Anday ta ka manan ako na akong gat. Di ko nang kitdi. Pudno ti bagbaga. Ha? Agsagana ka, Rodel. Agsagana ka! Naimbag man, ta napanunot mo pa'y tinagawid, Rodel ng marami. Anya ka matun bakit? Sumungsungat akbay lang. Kasta ti pasungat mo kanya. Ha? Kat apa ay makapungtot ka? Pudno mo tibagbagak sana ya. Anya? Naimbag man, ta pinalubusan na ka di babae nga agawid ka dito'y balay. Naimbag ta saan na ka nga ipagod akas lang nga aso. Anya? Ala, aramidam ti kay kayat mo. Agbabae ka iti uray mano. Ngam da ito iti tandaan na ma. Addan tukad-tukad na amin nga aramidam. Makadlawak man kumare. Ha? Kaslasaan mo na matatao nila kay mo dito pala iyo. Urawan trabaho na. Kasano nga min ang matatao dito balay? Kat uray laag susukot, ti babae na. Anya? Wan mare, jak pa'y napanaknakan. Nga mariknak at talaga nga adda babae na. Saan lang amay sa? Adoda. Oh my gosh! Iso ang makamumutan iti biyag na. Anya daytoy ang nakapastil dito'y igin. Picture mat ni Rodel. In loving memory, kunana. Fly high, kunana pa'y. Oh, nakasaritag lang ni Rodel ito'y. Ngam, apay akas to'y matang. Pudno nga taday to'y. Hello? Umay ka dito'y sentro, itamat lang. Paspasan. Ha? Tapay.
Nagsarita tayo tayo lang. Apa ka ni? At danas ka nga makita. Anya? Umay ka, pang-aasim. Tapno amuam no asino ti akin aramid iti daytoy. O sige, umaya kita mat lang. I-text mo no sa dino abandataan mo. Bye! Anya? Ay, nene. O sino nga tatagin aramin dito dahil? Apay nga damatan tila dawak dito. Kan in loving memory. Kan fly high tinakasura. Ay. Diyan ka mo ka, Rodel. Panag ko na, adda pamilyam. Ang mga no ti asawam ti akin aramid iti daytoy. Ha? Masigurado ka nila blitakin aramid dito dahil. Oh, apay anagulimak ka. Anyat pampanunutab. Ha? Sapay saan na ang amay sa daytoy nga impaskil da dito'y kaaduan kita tao. Adong pa iji nga to. Ah. Iji baba. Amin na pagnaan kita tao. Tit adda nakapaskil a picture mo. Oh, naimatan na sino tagin aramid dito dahil. Mamwak lang. Marik na ako, Rodel. Siguro, babae ti aking aramid iti daytoy. Siguro, napasaktam launay tirik na. Isuan na aramid na ken katikastoy, anya. Saan mo, Daniela? Awan babaya, liluklukok. Mamati ka kumaha. Anya! Kumare! Oh, apay kumare. Kasla da ipadamag mo, takas sa tilangam. Ay na, kumare. Diyan picture nila kay mo. Pagpispistahan tayo di sentro. Ha? Anyat ka mo asawan? Ato nga minti nakapaskila picture ni Rodel Jai. Sakit, in loving memory ta nakasurat. Can fly high ko na napay. Hay! Kunak nilaki din no natayan ti babayero nga asawam. Anya? Umay ka, kumare. Mapantay di sentro tapno makitam di bagbagat. O sige, mabait lang kumare ha. Agpalo sa klaang. Anya ita? Dayta, ti maganab mo iti kinababaero. Ha? Anya nga ita? Impaskil da laro ti rupam iti kaduan ti tattao. Nakababain ka launay, Rodel. Gapulahang iti babae, mapaspasamak ka ti kastoy. Ay. Siguro, linuklukom di babae, iso nga na aramid na kan ka ti kasjay. Ngamin, awan mo ti sabali ang mga aramid kan ka, no saan lang ang nagiti nagbalin a babae. Maria, awan babae kunakmat niyan. Aglibak ka pa ilang, agdadata lang arudan. Dagita ti paglaingang kunakmanan. Anya? Dayta, gapo iti kinababaerom, ti panagkuna ti dadumata tao na taykan. Gapo iti ladawam anak kapaskil. Ay na, nakababay mo tang na nga naramid na king ka, Rodel. Wan nga ro tata. Nga mamok, nilablit akin aramin dito dahil. Ha? Wan tata, isulang matamok nga dagura na kanya. Unay kan. Kunam ngamin ini aliklikam. Liniklikam ngagpaisaw. Ngam sino katamlagmag. Ha? Ay, nuapay mo ngamin. Ana esem ka iti babae. Hanya nga ita. Gapo iti gura na king ka iti panagluklukom. Ipaskil na payain anatay kan. Wan nga ro tata. Iso apakaasim ko ba, tagbalbaliw kan, Rodel. No di mo sardangan na itangaramin baw, hamangan no makatumpong ka pa iti na uyaw, ngam iti dayjay alablay. Wan tata. Huwag kawag ninton ko, adan tumanin ti baro a babae, nga ibagam achiks baw. Hanya laki din aya, Rodel. Ay ko. Apa nga tinumpanak mo tin? Awanan ka mat iti
itibain anya. Ha? Unay mata na kinaulbod mo. Gapo iti nakitak a picture mo ijay sentro. Nagdamag-damag at damat gayam asawam. Ah, Manluloko ka, Rodel. Kung naklakit din no napudno ka kanyak. Ngam saan matgayam. anya. Kanamwak mo't lang. Asaan lagayam asyak ti babae alinuklukom. Salbag ka. Anya. Ha? Ti matgayam imo na babae ti akin aramid iti dayjay. Ha? Gapo iti gura na ken ka. Isuan ang ipaskil iti rupam. Kan adda pa'y nakasurat nga in loving memory can fly high. Ay na, saan ka kadi asunggan iti kastang inaramid da ken ka? Ah, Si bibiyag ka pa'y laang. Ngam ipaspaskil dan day tarupam anatay gapo iti kinababaerom. ala. Gusto ko man din yan na. Pakawan na ko man Pakawan ng tarupam. Ah. Ti asawam, ti pagkidawam iti pamakawan. Gapo iti nalabas ang panang luklukom ken kuana. Maawatam. Ha? Di ka nagpakpakita pa'y kanya. Bakit? Pakawanan na ko ma. Ne, nakaskas daaw man day ta apa nagkid daw mo iti pamakawan. Apay, nakaamiris kan. Anya ka langit ni Naya bakit? Agkid-kid daw lang arutan iti pamakawan ngayon ka. Ngam kastaman ti bagam. Mas daawak lang tas sigud mat kat saan mo nga aramidan dagita. Nakaamiris akong bakit? Nakababain man nga ibaga. Ngam iso ti punno. Ikari kag balbaliw akaon. Anya? Ay na, Rodel aya. Di pa nagbalbaliw. Saan nga ibagbaga? No di kat aramidan. Maawatam. Ha? Kan, saan lang nga siyak ti pagkidawam iti pamakawan. Kasarita minabli. Tapno saan ako marupay ti gura na kan ka. Gapo iti panagululbod mo kan kuana. Dayta, ti maalam iti kinababaerom. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Umanisam ka mo tamang kikita iti cellphone mo bakay. Anya tayo taya? Nagsweldo ako kami iti kalman, lakay. Kat adamo ti kayat ko nga orderan iti Shopee a blouse. Ha? Sana balit a kwartak mat igatang ko. Kan may saan mat unay anangin ti blouse nga ibagbagak. Anya kalaki din na ya bakay. Awan mo ti bagbagak. Orderan latta ka din. Sa anak mo nyagungit no bilang lang. Ha? Nakunak day ta, gapot at damit trabaho. Agorder ka mo't para iti bageng, saan adag iti lang ubeng. Wan lakay. Kat saan mat akanayon? Sagpaminsan laang. Anya Laki din! Umanisam ka mo tamang kikita iti cellphone mo bakay. Anya tayo taya? Nagsweldo ako kami iti kalman, lakay. Kat adamo ti kayat ko nga orderan iti Shopee a blouse. Ha? Sana balit a kwartak mat igatang ko. Kan may saan mat unay anangin ti blouse nga ibagbagak. Anya kalaki din na ya bakay. Awan mo ti bagbagak. Orderan latta ka din. Sa anak mo nyagungit no bilang lang. Ha? Nakunak day ta, gapot at damit trabaho. Agorder ka mo para iti bageng. Saan adag iti lang ubeng. Wan lakay. Kat saan mat akanayon? Sagpaminsan laang. Ne, parcel mat da ito'y kumare. Akin kukwa. Ah, ni Mariel man?
Intulod itay di rider. Kad pinayada kon tawan mo't ni Mariel nga minti tabalayda. Ha? Agurder sa di nabayadan? Baybayada na matkid di, mare. Tunggal adabak apak a parcel na. Nasaya at ano kas na? Kat anya kanungay dahito in order na. Diyak man mo. Ngayon panagkunag. Blouse na siguro dahi ta. Ha? Ha? Uman order iti blouse? Kunamla nung maibagay mo't kankwana? Anya? Uray order nga order iti agduduma a blouse. Iso matlat tatirupa na awan nagbaliw ni Mariel Lata. What? Bagtit at talaga dayjay a babae. Adan samot tililing na ti salbag. Saan nga addan sa kumare? Talagang adda. Sa bagay, sipod pa kat kasjay ti ugali na. Amin akaaruba na, katyaramidan na iti dakas nga istorya no adda ti apalan na. Katuan men, amin na makita na iti karuba na. Masapon nga damot yung kuwana. Unay matan ti kastang imbaganakan ka. Uray orderak na order iti blouse. Ngamawan lata ti nagbaliwan ti rupak. Kat isungay nga ta, adda ka ti nagbaliwan ti rupa na. Adda Diyan kinapuskol ti sub-sub na. Kapwede kinachismosan na iti mano at tawen si ka. Ay nakunamon kumare. Amin matan kat pakibiyangan na. Uray parcel. An-anwak nga ta Ay, anya lakit din aya. Jakman amoy ti dayjay a babae. No apay mat nga ultimo parcel ko. Kat adalat ta ti ibagbagana. Jakmat an-anwan. Ay kat baybay amlata bakit? Awan siguro ti maramid na iti biyag na. Iso pakibiyangan na amin na makita na. Awan mat ti amok a basol ko kan kuana. Kasjay nga ro ti tao bakit? Uri awan basol mo, no gandat na lang ti mangdadael, kat aramidin na lata. Ay, sa bagay mat kit di Bay amlatan bakit? Mauman tulat ta ka day. Ano niya? Aday order mo iti Shopee ko nam, Luisa? At dalakay, nagorderak man mo't iti blouse ko. Sana bale, italaang. Ha? Mabayag tumanan no agorderak tumanan. No sumarunon tao, sapatos man mo't ti orderak. Tawan mo't tanda imbagam kanyak nga igatangan nak iti sapatos ko. Bartek mula ang samot dayjay. Unay ka na ya. Ala, bayam tayo gatangan kanto. Ha? Saanan? Di ka man kari-akari tamarurudak laang. Di kinaado ting kareng. Uray may sa awan tinungpal mo. Salbag kit de. Anya? Adtoy ibatik kan ka da ito'y duwagasot mare. Ha? Apa na ito mare? Amangan nga mi, no maira na nga adda papanak inton bigat. Kat umaygi parcel ko. Pakibayad mo to Apo, anya ngay mo tinorder mo iti Shopee. Blouse mare. Abay, ni Mariel laang ayat ti makabaul agumatang. Ha? No makagatang da, makagatang akmag. Anya? Ngam at least kanya, tao mo na nga itad ko ti bayad. Saan akas kan kwa na, apabak up. Anya? Alain akon kumare. Si Kanton ti makaam mo amang bayad, Umay kuntula alaanan no addan. Thank you. Ay, unay mo tantikas di nga ugali ni Luisa. Di na talagang maikat, di kinamanagapal na. Ay, wala nga ron na. Amin na makita na iti karuba na. Kat masapol man nga dagang kwa na.
Ay, naimbag ko mga raw numang sapul mat iti trabaho na. Sana kasya mang namnamalang iti awat nila kay na. Uy nga ron, nagsadot ng trabaho. Dila mabae iti kasya nga aramid na. Nagsadot ngam naglaing mat nga agpalastaw. Bakit? At iti sweldo kiti makalawas. Makamuka mo na mga budget ka iti masapsapol dito'y balay. Ay nagyaman ang unay-unay lakay. Awan bagas tayo bakit? Isukuman ti una magatangan. Anya lakit din lakay. Amugda kita saanin anasken nga ibagampay. Ha? Amangan no nalipatam ang nalaing da ito'y asawam. Saan anasken nga ibagbaga dagiti aramiden na. Nalaing nga road sana ya. Anya? Saan akasla kadagiti asawa ti kaaruba, akasla saan dang agpampanunot. Ay, nagsasangan dagiti ko, ngam immature dalatang agpanunot. Oh, si kamanin kumare. Sana all. Bagat lapag di isem na. Aywan na ako, mare. Kasta talaga ti tao nga awan parikot na itibiyag. Kanayon nga agis-isam. Anya? Ay, sana all talaga. Imaya, tao may kumanan ibatikan ka day ti limagasot a kwarta. Ha? Ah, pwede ta? Kat bayad ti parcel ko take note, limagasot day toy. Saan akas kin ni Luisa at 200 lang ti balor ti parcel na. Ngam siya 500 ko naman. Anya lakit din aya. Una yan. Pakibayad mo to Umay kuntulat taalaan no addan. Blouse, lipstick, foundation, ken blush on day jay, kumare. Luisa, makadlawak man. Ha? Anya day talakay? Kaya awat ko laking kati sweldo kiti na minsan kalda. Apay ka na ayon mo tan, anateng ken tuyo ti sidaan. Ha? Ken maysa, apay per kilo mo tan ti ginatang mo abagas. Apay asaan at 25 kilos, ket omdas mo't no bilang di kwarta. Ay, kwa lakay. Adda ngamin in-order ko iti Shopee. Iso ti daduma nang ibayadak iti kwarta nga inted mo kanya. Anya? Sana bali lakay, maudi day jayan nga order ko. Sa anak kun nga agur order. Anya? Ay, naimbag ka pa'y Luisa. Ada manan ti baro akawus mo. Aywan anana, in-order ko man day to iti Shopee. Kasta aya. Ay, umanorder ka iti kawus mo. Ngam di mo mo't maigatangan ti anak mo kun ti asawam. Anya? Kawamat, kita man day takawus mo, nagmayat. Ngam ti kawas di anak mo, adabot taw na. Ay, di kalamasyan. Manakiblang ka mat abak-bakatan. Just kick it Aniya? Ha? Di ta ka manlangan. Di ko namkit di ka ngamin makagatang iti kawus mau. Iso akas ta kayong agsaw. Anya lakit din aya. Nagalas at talaga ti ugali day di abakat. Awan pa'y tinasaya at nga ibagana mo. Apay, Agasam,
ultimo pa nagbado kat adda may bagbaga na ti Jaski abakot. Ha? Ha? Masigurado, ano makita nak anaka-lipstick ken naka-makeup, ad-adan nga ado ti sa una. Ay, bakbaketan nga awan manaknaken na, manakibiyang. Luisa, Bimakitlaan nga awan pa'y nasaya at anay sawang na itipada na atao. Salbag kitay. Ay na, pasensya ka kuman, Dino. Nukas jeti na ibagak iti asawa mi di namin sana nagsabat kami. ha? Ay, uwan gayam na. Anya nga minayatin na ibagayo keng kuana. Tapay akas talaunay arurod na. Naku naklaang mat, anak ka pimpintas iti kawus na. Ngam di na kay pa'y maigatangan, nang runa iti anak yaw. Ha? Paspas ti panagsangpod iti order na iti online, ngam pasigmot nga usar na laang. Naitang arudmot lang ti parigot ko nana. Isulang ti pangipanan na iti kwarta. Ayaw awat ko ken kuana. Ay na, bagam ti asawam. Saan adakas ti aggastos no sagpaminsan. Ngam no kas jay matan nga ununaan na dagiti once na ako nada. Ay sana, nang runa kat ada anak yaw arumbeng kuma nga unaan na. Ay na po. Nagmelmat kan day ta kulay ti lipstick mo kumare. Ayawan red na red ko naman. Sa dinong iti papanam. Nakapalis ka matitikas taunay. Kat nakablas on ka pa eh. Imaya, tagtambayak man dito tersenam. Adda nga min ti parcel kong urayak ka. Ay na. Paspas ti parcel mo Anya ngay maninday dyan. As usual, lipstick manen kan adda in-order ko a makeup, eyeliner, kan sabon iti rupa. Ay, naimbang ka pa. Ito awan trabahon kat makagatang kalata iti pagpapintas mo. Ay, katwan na. Talaga akas ta tinasingpot na asawa na. Saan nakaskin ni Mariel? Anya? Unay mata ni Luisa. Apay akas na ti bagbagana. Kat saan kumot nga ikumkumpara ti bagik kan kuana. Amumat na daya babae. Amin kat pagbalinan na nga issue. Di lata nga agyaman no makagatang iti kawas na. Kas kada pagpapintas na. Saan mat amasapol nga ikumpara na. Baya mo na. No iso ti pagragsakan na. Sa bagay matkit di Ngam saan anasaya at dayjay nga araramidan na. Na para maglaunay. Naimbag ko mga rod. No maigatangan naman ti anak na. Kastamatan ti asawa na. Ha? Ngam saan mat, tausar na lang dagiti agsangpot a parcel na. Ay nako! Mala, bayamon mare. Saan man nga iso ti paka-stress, ha? Anya ka matal, Luisa. Nalabos mo tayo ng ngaramid mo. Ha? Apay lakay? Nakitak dagiti kargati Dora Box, ijay silid. Agasam man, dagiti make-up kin lipstick nga order mo ito online. Ha? San ka mat? Amang opisina, tapno gumatang ka itinagado a pagpapintas mo. Anya? Apay? Dagiti laang ayamang opisina ti mabalin nga ag-makeup kan ag-lipstick. Saan mat? Ngam nalabas kan. Isumatan ti pangipanam iti kwarta nga yaw awat ko ken ka. Ha? Agasam, tuyo ken kamatis akalayon ti ipasidam kanyak ken iti anak ta. Ngam dagiti lipstick mo, nginginaan. Salbag kiti ti kastoy. Anya? Inaldawa ka mabampannaw kag trabaho di bangkag. Ngam igat-gata mo lang iti pagpapintas mo. Naimbag kumamat, no may natulungan iti bangkag. Ngam saan may?
Yaman pa akas na tilangan. Kasla da parikot mo itaa. Nagapa kami ngamin kinilakay ko, kumare. Ha? Taapay. Nakita na ngamin dagiti ginatgatang ko apag papintas ijay ayan ti Jurabox ko. Kas taunay apungtot na. Anya? Apay ka no? Amumatan nila kay ko. Siguro, agong ungit mare, gaputa unam agat gatangin dagiti pagpapintas mo, ngem ti pangkusina yo. Ha? Kanayong kanungamin atuyo, ken kamatis ti paspasidam kadakwada itanakyo. Ngem dagiti lipstick, ken pagpapintas mo, ket agbalor ti 500 or more than. Si kakit dimot, kumare. Ay na, kumare. Una ngamin dagiti pangkusina, sakbay dagiti pagpapintas mo. Tapos saan nga agong ungit nila kay mo akasta? Apingita ka lang, nagapam. Ha? Rabin, gamdi ka pa'y nakaluto iti sidain. Ay, ko lakay. Adala na panak. Iso anarabyanak. Ngam siya kung ti agluto iti pangrabi itayo. Tanan, nakaluto ako. Hingkay diya kusina tamangan kan. Nakan kami itanakta. Ha? Ibusam amin diya inluto kasi dahin. Naimas da diyan. Sigurado ang magustuam. Dinaw! Dinaw! Umay ka man dinaw! Paspasam! Oh, apa ya? Nagkunakan ka nga ipaburak mo dagiti make-up kas kada lipstick ka! Ha? Nagkunakan ka! Siya! Abay, ada reklamom. Nagawan mo din na panunot mo nga asawa? Amo mo't anangina ti pinanggatang ko kadagijay ngam napan mo mo't din impaburak! Anya ka mo't tan! Ha! Dagita ti pangipipara mo iti kwartang itid ko ka. Imbes nga igatang mo iti pangkusina, unaan di pagpapintas mo. Naimbag ko ma, no agda trabaho, ngam awan mo't. Adda ka lang dito'y balay, ngam kakastagid din di kagatangam. Anya! Ala, kanam dagiti paburak ko ang pagpapintas mo. Tapnuwap na ka, anya ka laki din aya. Anya! Ay, awanin kumare. Awanan tinagmamaayan dagiti ginatgatan ko apag papintas ko. Ha? Anyat kahit mo asawan. Impaburag naman to ni Dinanaw, ti salpag a lalaki. Awan panunot na. Anya! Ay naku, Mare. Ang mga si katawan panuno, nasan at asawa man niya? Ay, nakunam idi kanya alasing panilakay mo. Ngam ibagaken ka, Mare. Amin na kinaanos sa asawa, kat adamot pagpatingkan na. San nga agnanayon dayta? Kumare. Ay, ipaburak lang tayo sunti pakanagan ka. Tayo sumagamin tununaam. Saan mo't ati pangkusina ako na? Anya nga itang kumare. Awanan, nagitingin na ng make-up, kas kada lipstick mo, ngay parparamag mo kada kami ken Mariel. Agbaliw kan kumare. Saan ngamin nga amin na banag ang makitam iti karubam, kat masabol mo't nga daging ka? Anya nga ita, insabaw da. Ang lalaki din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.